tubabwira ama transfer aba kugenda avugwa gace gace. Iminota wenda isigaye reka babwira ama transfer aba kugenda avugwa gace gace muri iki kiganiro Umuhoro Sports TV. Rero akaba turimo kubagezaho ibivugwa hirya no hino ku mugabane w'Iburayi. Mwibutsa yuko niba warakoze subscribe kabisa wowe wageze ahantu ujya, kuko wageze iyo ujya ahangaha tuganira amakuru y'imikino yo ku mugabane w'Iburayi, nta n'ikindi tujya tuganiraho, nibyo ngibyo tuganiraho gusa nta bindi. Ubwo rero akaba ari gutyo bimeze. Niba warakoze subscribe, reka dukomeze n'amakuru y'ama transfer hirya no hino ku mugabane w'Iburayi. Ama transfer tuyakomereze ku musore witwa Ademola Lookman. Ademola Lookman amaze kuba kumvikana personal terms n'ikipe ya Inter Domira. Ndabisubiramo, Ademola Lookman amaze kuba kumvikana personal terms n'ikipe ya Inter Domira kuba yerekezamo. Uyu musore ukina ikipe ya Atalanta ni umuwinga, akaba ari umunyanigeria, yifujwe n'ikipe ya Arsenal, yifuzwa na Chelsea, yifuzwa na Tottenham Hotspur, Newcastle, yifuzwa na Manchester United, yifuzwa n'ama equipe agiye akomeye ku mugabane w'Iburayi, yifujwe na Atletico Madrid, yifujwe n'ama equipe agiye atandukanye n'ikipe ya Bayern Munich, Borussia Dortmund, yifujwe n'ama equipe akomeye. Ariko akakanya kuri $40 z'amapaundi akaba arizo ikipe ya Atalanta yifuza kuri uwo musore. 40 rero z'amayero, sorry, $40 z'amayero akaba arizo ikipe ya Atalanta yifuza muri uyu mugabo. Rero ikipe yitwa Inter Domira akaba ari ifite amahirwe yo kuba yatwara uyu mugabo witwa Ademola Lookman. Ikipe ya Liverpool ngo irimo ariko mana we, ikipe ya Liverpool ngo irimo irareba ekaneka ikavuga iti uwitwa Hugo Ekitike akanya kariko kose tugomba kuba twamwegukana. Hugo Ekitike ni umusore ukina ikipe ya Eintracht Frankfurt, akaba ari umusore ukinira ikipe ya Frankfurt yo mu gihugu cy'Ubudage. Uyu musore rero yitwa Hugo Ekitike ngo akanya kariko kose ikipe ya Liverpool ngo ishobora kuza kuba yamwegukana. Rero akaba ari gutyo bimeze. Uyu musore witwa Hugo Ekitike esazerekeza mu kipe ya Liverpool. Uyu musore w'imyaka 23, kuko mu mikino 33 yakinye yatsinze ibitego 15, atanga assist 8, abona ikarita imwe y'umuhondo. Uyu musore witwa Hugo Ekitike 2024-2025 mu mikino 33 yakinye yatsinze ibitego 15, atanga na assist 8. Ubwo rero bisobanuye iki? Bisobanuye yuko yagize uruhare mu bitego 23. Uyu musore witwa Hugo Ekitike ibitego 23 yagizemo uruhare rero mu 33, ntabwo ari bibi ku mukinyi ukina satira. Rero bikaba bivugwa yuko ikipe ya Liverpool nyuma yuko irimo kubura witwa Alexander Isak w'ikipe ya Newcastle, bivugwa yuko uyu musore wavutse 2002 ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu, afite imyaka 23, akina ikipe ya Eintracht Frankfurt. Bikaba bivugwa yuko ngo agomba kuba yakarikiza mu kipe ya Liverpool. Twahoze tuganira mu kanya gato ku kiganiro cyabanje mu gihe twahuje Manchester United n'ikipe ya Arsenal, twabihuriza hamwe. Yebaba we, aka kanya ikipe ya Arsenal ikaba imaze kuba yakerekana umusore witwa Noni Madueke. Ndabivuga ndabisubiramo, nyuma yo kwakoze ikizamini cy'ubuzima ikipe ya Arsenal ikaba imaze kuba yakerekana uwitwa Noni Madueke ari gusinya amasezerano n'ikipe ya Arsenal. Amasezerano y'imyaka 5 rero $52, ariko batanze $48, izindi $4 zizaza nka Adonis. Rero uyu musore witwa Noni Madueke akaba amaze kuba yasoza deal, avuye mu ikipe ya Chelsea yerekeza mu ikipe ya Arsenal nyuma yo kwamaze kuba asezera abagenzi be n'abafana n'aba equipe yabo n'abatoza. Rero aka kanya ikipe ya Arsenal ikaba irimo kumutwereka ari gusinya amasezerano n'ikipe ya Arsenal witwa Noni Madueke. Aka kanya rero bitandukanye n'ikiganiro twabahaye mu kanya gatoya, Arsenal imaze kubasinyisha abakinyi 5, kuko imaze kubasinyisha abakinyi 5 barimo Christian Mosquera nabo bagiye kumutwereka mu kanya, uwitwa Martin Zubimendi, ndetse n'uwitwa Christian Norgard, ndetse n'uwitwa Kepa Arrizabalaga. Abo bakinyi rero ko ari 4 bakaba bamaze kuba bakinjira mu ikipe ya Arsenal. Aka kanya rero Noni Madueke nkuko barimo kumutwereka akaba amaze kuba yajoininga ikipe ya Arsenal, nkuko murimo kubibona aho ngaho ku ifoto Mikel Arteta ndetse
n'umutoza na sporting director Andrea Berita. Uyu musore witwa Noni Madueke akaba asinya amasezerano y'imyaka 5 mu ikipe ya Arsenal. Uyu musore rero akaba agomba kuba yakina ikipe ya Arsenal next season. Ikayobonye rero umukinyi mwiza cyane nkuko Mikel Arteta arimo kugenda abivugaho, avuga ati uyu musore witwa Noni Madueke ni umusore mwiza kandi numwe mu ba forward cyangwa se mu ba winger badyoshye bameze neza. Rero akakanya Noni Madueke akaba amaze kuba yagira gutekariza mu ikipe ya Arsenal. Arsenal congratulation imaze kubasinyisha abakinyi 5 ariko 4 nibo bahara akakanya bamaze kutwereka. Mu kanya baza kuba batwereka undi musore witwa Christian Mosquera. Uyu musore bamwita Mendes da Silva. Mendes da Silva ni umusore kabisa, ni umuhungu wa Thiago Silva. Thiago Silva muramuzi yakina ikipe ya Paris Saint-Germain, akina ikipe ya Chelsea. Uyu musore nawe yambara nimero 5. Uyu musore witwa Mendes da Silva. Mendes da Silva rero akaba amaze kuba yasinyira Chelsea. Uyu musore rero akaba ari gutyo bimeze. Uyu musore rero w'umuhungu Thiago Silva amaze kubagira umusore nawe akaba amaze kuba yakerekeza mu ikipe ya Chelsea. Uyu musore witwa Mendes da Silva. Twaje tubigaruko witwa Xavi Simons nawe arimo kwifuzwa n'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Chelsea. Ngo ikipe rero iraza kuba serious ishobora kuba yatwara uyu mugabo. Nababwiye yuko rero ikipe ya Arsenal niza kuba yapura witwa Eberechi Eze ishobora kuba yatwara uyu musore witwa Xavi Simons ikamukora mu ikipe ya RB Leipzig mu gihugu cy'Ubudage. Bureka tutegeze turebe uyu musore uko biri buze kuba bigenda mu ikipe ya Manchester United. Manchester United baza kwasinyisha umusore witwa Bryan Mbeumo, imuguze $65 ziziyongeraho $6 za Adonis, akaba asinya amasezerano n'imyaka 5 iziyongeraho $1, iziyongeraho umwaka umwe kugira ngo abe yagira gute yakina ikipe ya Manchester United kugeza muri 2031. Uyu musore witwa Bryan Mbeumo n'umunyakameruni akaba afite imyaka 27. Ubu ngo agiye kuyuzuza akaba yaramaze kubasinyira ikipe ya Manchester United. Akaba rero muri iki cyumweru baza kuba yakora ikizamini cy'ubuzima muri iyi weekend, none bazamutwereka umukinnyi w'ikipe ya Manchester United. Bryan Mbeumo rero here we go ni umukinnyi w'ikipe ya Manchester United. Dusoze nkubwira ibi bintu bikurikira. Ndakubwira uti mu ikipe ya Arsenal dusoza katuyigaruke wakano gatoya. Ikipe ya Arsenal kuri $73 zigomba kubagura witwa Victor Gyökeres kuri $48 ariko ubwo ni $52 zo witwa uyu musore witwa Noni Madueke kuri $11 zaguze nuza Christian Norgard, Martin Zubimendi $70 z'amayero, Christian Mosquera $30 z'amayero. Rero aka kanya bikabivugwa yuko ngo akanya kariko kose ikipe ya Arsenal iraza kwa konje $65 nanone ibe yagura umukinyi witwa Eberechi Eze. Nimo kubibona hanga aka kanya Eberechi Eze rero ngo akanya kariko kose araza kwakwerekeza mu ikipe ya Arsenal. Nubwo tumaze kuba twabona uwitwa bamutwereka uyu musore witwa Noni Madueke, bikabivugwa yuko rero akanya kariko kose uyu musore araza kubagira gute, araza kuba yajoininga ikipe ya Arsenal. Uyu musore witwa Eberechi Eze. Ethan Nwaneri akaba amaze kwakongera amasezerano y'imyaka 5 mu ikipe ya Arsenal. Rero akaba agomba kuzitwara neza. Bamuhaye nimero 22 akaba agiye rero kuzaja ayibyimba mu minsi iri imbere uwitwa Ethan Nwaneri. Reka dusoreza aho ngaho, niba utarakora subscribe kora subscribe. Noneho mu kanya turaza kuba tureba irimo kugenda bivugwa hirya no hino ku mugabane w'Iburayi. Ciao ciao.